Ai gaba mu butunkulu. Gali mu butunkululu. Ata amakere. Byona biri mu butunkululu male makere byona biri omwo. Butuwo boli kusene era basulomo. Kyokoba abana bato wali abandi basobola okupama kuna amadi galaga go gajaga gali wamuno. Kityo bwe kiri bagiyeyo bapama eyo gaida kitunwa amadi makyafu ino. Eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abantu agatusema byo mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema omulungi ali kutubona kyokola kya beyi kitwiza mu amani yasaba yakabaka subscribing to go ahead and subscribe like and share our videos ninze yazidi olisigira nga we nabakobera ntambula ebyalo byendawulo nga ndete bizibu bambye biroma abatakoba oli awo ab'obuyinza basitukire mu batuyambe anije ntambulire ndiye mu district eyebugweri era nga eriyo ekyalo kyenjireko mu bitundu ebyenondwe wabulanga bali mu binembeere ya mad eno bana bamaze ibanga isobe lya myaka 30 nga bakolesa ekisulo obule kiwandiyese ekidiba nga nicho kati basena mu amadi era nga abataka batola mu amadi agokunwa nga tabakumye kuno nente dona dida difune ku kyokunwa wano era obonera langa babawo ekiringo okulwanira amadi wagati owe bisolo n'abantu nga ebisolo byabiri kwenda okwidana okunwa ku madi so ndidi eno mpaye kukuna abataka batukobere ku kizibu kyo kyatandikali oba oli awo batukobere we batuseko ku mukubona nga abakulembeze bavayo babayambe okufuna amadi amayundo ono nomu kubatya migenda gaineno ku kisolo kino mu bitundu ebyenondwe wanse no masokole ebugweri nga aidi okusena amadi wabulanga amadi gano wota kuna matogafuna awo yalanga embera ya bunkenke n'abaana bato batya bayemera kubibale ngobo nanga sayo na watiere ekibale wekyetengesa muko mwana asobola okutiereka yagwa okusana amadi obayalanga abakyala bakuna mabukunami awenkunami eno tafuna yo madi kodingo no kwambala ko bulungi so muzeje bali kale sebo kyalo kikobache kiri awo kironyi mwe bale emirimo kale bana mwirere mwe bale okutuweereza kale mbwene kisibo kya madi kyange makumbe ndi kubita maze ibanga kinga mudaga ana amadi myaka ngana kubanga nze goli kogera ndi mu myaka naye bucyanzalibwa insulin eriwo tunwa amadi nga gali gati tebagaterezanga ku so enensulo eyamba abantu mukatawuni akenondwe nekyale kyebusimo eyamba mukatawuni akenondwe yayamba ebusimo yayamba nebukose amadi agafana abataka bagakolesa ki baganwa bafumbira bakozesa n'ebintu ebindi bakozesa n'emirimu olava kambo banakesa n'epikipiki n'epiki dinaaba n'emotoka diba kunoda anaaba so tona tukobere ensula eno bagisima obusime bayatondebwawo yene ensula eno ndi mukulu ayitiri mukulu naye nze mukwiramu amagezi nga njibona nga bwena bwoli kugibona so tidi yani yagitandikawo aye njibona nagibona okwiramu amagezi nga bwena bwogibona so ndikubona nga waliwo ebiti bebayemererako n'amabale bino bantu n'abatamu ebiti ebyo nifo tusima mutwataawo ebiti ebyo n'amabale so biyamba ki ebiti n'amabale ebintu ebyo tutaawo byakwemerera kusena madi omuntu asobola kuteera nava ku mabale gano nagwa mu nsulo era baserera lumulunali ku kuno omugala yaserera yagwa mu madi twamutoola mu butole yagwa tiyafa so tikuba ku muntu afuire ngo bagwire ukali kuba ku muntu afuire embona n'ensulo n'abaana bato babaako ndiba banga bona bali kukuna amanga kubiti kule iwo bonera nga tiga bawo ino bulabe obunkenke buliwo ninze wotuukire nga nankamala okukyemukira abandi okuba binga kuno obutatuleetera bizibu ku nsulo kuno era nze buli lwemba ku nsulo kuno ntwala obuvunaanyizibwa nakola obukambwe n'abinga abaana bw'oboseni amadi se n'ogolole aye bw'oleetako omuzaano nkubinga olw'obutenda kufuna buzibu ku nsulo kuno
mbonanga abaana bamala bagufula musaba tebenda kuvaako tebenda kuvaako asena yamala yaje yagayuwa yaira yatandika okuzaanira mu maadi omwo lwaki mushalinga amaadi n'ebisolo mbwe ndibona ebisolo bya binwa muno mu kisolo muno anti ebisolo biziraga kunwa byona binwa ku maadi geenaago ife tuzirage tunwa n'ebisolo bizira yebikola ki yebinwa owulira otya okuba nga unwa amaadi n'ekisolo nga kigano mpulira bubi penjaka nti okuba oti mpulira bulungi mbe mpulira bubi ayi lwakuba mba nzira kyakola ensolo eno emaze ebbanga wano muze abakulembeze mu kitundu abakulembeze tulinabo babayambye ki ezira kyamaanyi kye batuyambye mu myaka 30 ezira kye bayambye mu katawuni akeeno ndi akazamu kazira ku maadi ga midumo muzira maadi ga midumo ate bo wadiditya de sambi bo wanga anondwe erine bo wanga ibiri aya ate nganene nondwe munene ane bo wanga ibiri eriko bikufuka tawuni kanso bayafuka eriko mbikufuka tawuni kanso esabu tidibamala abantu bangi tiditumala abantu bangi bw'ojja kuncho kuba kutyoka ali oli eyo era ini obuwanvu nga mbitirivu so amumbere y'ekyalo olowooza amaadi abantu bagafumba ku amaadi gano ag'omu kidiba tibagafumbaku bano abunwe tibalwala balwala era bajja mu madwaliro bawona abandi bafa abandi bawona so okulwala olw'amaadi amabi eno tibuzibu kuba musaki kyakukola buzibu ayo tuzira kyakola munda mukuluma mwadwira mwakola ki waganwa gakubisa bubi wajja mu idwaliro wafuna kumpeke wamiraku yebirema wafa wagolola so ngeimwe abataka mulowooza ki ekisaanirwa okukolebwa eno kyetubaye tusaba gavumenti kutugemera kwetufunire ku maadi amalungi twena tube ku bulungi tweyagalire ku gavumenti eriku oba mwalonda bifo twalonda bulungi kubanga tusinze kulonda beeryalemu ni chairman atwala district mweni alemu ava waife nondwe bano aye ezabe ni alemu kyabaleeta irene ezira be ni alemu kyabatuleeteire ate bakubanga ati emulonde ni alemu ebirungi biri kujja kuidda be ebirungi ife no tukali bifuna mweni alemu tulikwenda okuida mu mutima ogutandika okuwagira ebibiina ebindi olwe ni alemu ngezira kyetu yambi kubanga ni chairman atwale ni alemu mpaka ku district afuluma waife nondwe aye ezira birungi byetufuniemu amaadi gano tunuire kyoka kwegamba niyo tugasima mu bakalubi abantu ati mutole sente abatasimyemu wayagana nga tuli mu mbeera mbi mumbere neyire eriwo eyaibula ery'amaadi enondo n'ebusimu ekidomola kya sente imeka ekidomola kya nusu 5 akota yakawunga akawunga kilo ya 200 ekikola okobo ekidomola kya 5 akota yakawunga esebo ekikoba ole nga owenfune entono amala gano gali mu butunkululu yaji yasigaze 5 byaji ali akawunga esebo malagano ate gona yetugasima mugona tumala twamala kusasula sente male waganwa bawatoza sente tutole sente imeka enusu 200 bwo batosimyemu nga tobaire mbasimi kino okukisimamu kitwala ibanga ki tuyinza okubisa emyezi nga 6 twakisimamu 2,200 azira tono nako no maadi aye gaba mu butunkulu gali mu butunkululu ate amakere byona biri mu butunkululu male makere byona biri omwo buti wobo oli kusene era basula omwo kyokoba abaana bato bali abangi basobola okupama kuna amaadi galaga go gajja galiwa muno kityo bwe kiri bajeeyo bapameeyo gaida kitunwa amaadi makyafu ino ate ku kyalo kubaako ko abantu ddala bakulu abafuitira n'omuntu omukulu asobola yaje yani italere kati obe kyalo kidukana esabo kityo bwe kiri mufuna ku cases eda abantu abeda nobi ne basulamu nga bakwenda just kulumya bulumi tubafuna n'ebiseera bye batukoba kwati baanakizaamu omulambo twaba tuli kutya okuganwa ogw'omuntu nga ki tutuidde ole kizibu kyalina kyabe batukoba ati yanakizaamu omulambo yedde n'omulambo yagusula ku mabega yagwetera ku bajaji tutuiddi twena baabona batukoba ati banakizaamu omulambo
yagusula yenka tetuidiku eyabona naidi yatuwa information ati banakizaamu omulambo twatandika okwetya okuganwa yabona akoba ati baana zabwira omusana kabiri alina ebingi byakoba nti yena atukoba ati wayenda tulekere kunwa maadi ogubedde saaga nga mukaga gwabwire waguta ku mabega waida waguleta muno wagunaza wagusimula wamala emirambo bagifaaza empale oba jaseera ajana gunga gumaze okunaabanga guli bwerere mwana tidiku ndi mukulu tiri mukulu ino yaboneka yagunaza yaguvaaza empale mu byale baye ebizibu koleeta oti omulambo noonakiza mu maadi toneka yagwetuka ku mabega titwidiku bayetuka ku mabega yabona eyatukobera naidi mwene emirambo egy'omukyalo giba mizito giba minene osukanga wogwa nagwo mu biboolibooli oba yayenda ki aye nga eno eruuyi eno weimwene enondwe nenankoma ebikola ebyo ebyokunaza okutambuza emirambo obwire bingi ntera okubiwuliraku ku eruuyi eno nankoma bibeera buli kintu buli kyalo tikibulamu bikolwa bibi n'ebirungi myezi mukaaga eno matwajje nankoma ng'okuziikula abantu kweyongaire nga baziikula abantu baba tolamu amasuuka gaba bagende babavaaza amasuuka agandi bajja nabo olisa abandi babatemeraku awo bajja n'omutwe ebiwuduwudu babirekawo bataawo akabaluwa ati muziike azira taabu aye nze mu bukulu obwange nkaali kibonaku janankoma biriyo nankoma najja mami tukola kutegeera obuzibu nabo naddala mu kufuna amaadi amayondo tubwine gano amaadi gamufuna ga mu kidiba gakukunama bukuname so tukobereko ku buzibu kibonabo ku kyalo kuno ky'amaadi obuzibu bwe tulinabo obusooka amayina gange ninze Mutesi Shamina obuzibu tunabo obusooka tulwala typhoid abaana gali ku isomero gali bano n'amaadi gano kiraye biri munda kwidanda babaana ebirwere by'omunda tibikoma abaana balira emitwe tibikoma tutuusa n'okutuuka okufuna bilihazi yaga amaadi gobona galimu obuwuuka obumyufu obuleeta ebidaada mu Lusoga kuliko kwaba ebidaada kuno be so mulikutya tusobola ofuna kuba leero n'amakere mangi mu maadi omwo anga tigabwineko wayiriza gyobone gaago gali kungulu osobola okusena amaadi ng'ekaire kulingirire nga kitisena kuba tiriinume tirindye nanalirira nti ino maine gabikere buti okola otya wobona ikere okola otya okubawo obaliralingira mu kidomola okubawo wasena watwala buti otukeka abasinga ne bafumba mulala nafumba kwakyenza abasinga tibafumba kube bafumba kwati balwala so banuwerawo tiwulira ekyo bakoba ati bafumba ku maadi bafumba ku maadi tibanalirira mafumbe abandi bwe bagafumba kubana balwala mu Lusoga bukalu biki bwemulina okufunagana amaadi naddala olibona nga ebibaalibaali ebyo n'ebiti tebityereka tugwamu n'ekisooka ekyokubiri ente dona dinuwa omwo olw'amabaala okugwamu tunwamu walala n'ente toliribona buti ente tidireka mululeke anti direka mutuzira kyakola twamanirira mwana oleka olw'ente oba munwa amata mululeke lwona naawo so abakulembeze tebabayambye ku kizibu kino kya ibula ly'amaadi eno abakulembeze bakoba ati ensulo tezimbikako ensulo tezimbikako bagezaako ati banaatuwa emidumo batukoba ati ensulo eno tezimbikako lwaki tezimbikako etambula kuva yiira ensulo ndala eyo etambula ate okuta mu pipe anti neddo ensulo etambulako emenekameneka nga woli gibona oti so buti wano mujja kunwa amaadi gano mumbeere kunwa amaadi gano amakyafu n'obutunkululu n'ebikere kuwulira bubi embeera mwaginalirira wanala tuzira kyakola mpulira nti eriyo borehole eitale eyo lwaki muleka borehole mweda ku gano abantu bangi twenda obuyambi kuba abantu bangi tujja kujja nemerere ku bowa buti tuli kunsulo aye bona abemerere okukuuma abasena ekibonake bangi mpulira nti bweriyo abapama basuulamu be ab'emitima emibi tiniwe kiri tibasuulamu
ate abafamere kumbali ne gaida ne mukoka tetuzira kyakola gaba gaidi gatambula mukoka aje yaja asigala yasigala tuyanza yose na amadi bambi wow oyo no mukaire bambi mutesinga yogera ko konife ku kizibu ekyamadi ku kyalo kuno ngemba ko bagire tuli mu bitundu ebyenondwe enensulo eyambisibwa abantu aba mu katawuni akenondwe n'ekyalo ekyebusimo wabulanga bakoba nti bamaze ibanga nga bagikolesa abakulembeze baluba okuva inenteke yokubatera kubambi obuddumu ku kintu kino nga bakoba mbu obuddumu tebusobola kubaawo mbu kuli kwenindo ningi ensula emenekameka mbu batiye babakoba so mbere toweri ndi yazidi yosigira bakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos eno YY Media yaida